BBC Radio West muyanfumirangayawe ompurikirize wasiiba kurungi eddakiika za bishatu ezaraba muri shaaha mushanju ezihangwe amakuru omuri nyakorera kigaha Radio West ogakwisiyamu ndi Betha Katikunda. Okuhandiika abarikwenda kwesimba omu karuru ka boona ak'Enkumi-26 aha rurengo orwa gavumenti z'ebyanga kwataaha omu izooba rya kabiri erizooba omu ihanga. Aho muri mbarra omwe habaye handikisa erizooba barimu Robert Mugabe Kachebezi orumeya wa Mbarra City obwa hati. Kachebezi nagaruka kwesimba aha ntebe niyemwe eya meya ahabwa Mbarra City aha kakonja ka NRM. Kachebezi yaraganisa kugumizamu n'entunguuka eya Mbarra City yaheza kugaruka kutoranwa omu karuura karikwija. Yaraganisa kwebembeza okukora hanguuto okutunguura amarwariro, amashomero hamwe n'okutunguura obutare n'ebindi bingi. Yonto demanding atushaba government mwetongere sente tumuze mutukore kimwe mpande itakakoze twase kutukora ikitungo ninyenda ngo tuganishe twongere amani omukurwanisa obworo turukureba ngo twatungura abyamagara amarwariro nkazakitagata ikombeshere ebarikweta kitwamba za baharwe hamwe na nagani park improving nabana health center for nayo tujimproving kandi tubyo tukishaba ngo tugikore ebe sete hospital eho mwijurana na university hariya. Omubandi abahereze kwehandikisa okwesimba aha ntebe eya meya ahabwa Mbarra City barimu Louis Gafa Mbwatekamwa Lukamba hamwe na Agaba Senate obubingi barikumanya nka Senex abesimbereho nk'Abatine Bigombe hamwe na Stanley Katembeya oyesimbereho aha kakonji ak'ekigombe kya People's Front for Freedom PFF. Aba behandikise izooba rya nywebazyo aha offices ez'akakiiko k'ebyobururu ezirukushangwa omuri Boma omururembo rwa Mbarra omu district eya Shema mukuru w'entebe ya Katano ahabwa Shema district Jemima Tumwijuche Bahanda erizooba yayihandikisa kandi yahamibwa kwesimba aha ntebe niyemwe eyariho bwa hati omu karuru ka boona ak'Enkumi-26. Jemima nayesimba aha kakonji aka NRM aha ntebe eya mukuru w'entebe ya Katano ahabwa Shema district. Arikugambaho n'abanyamakuru bwanyuma yo kuheza kuhandikwa kandi akahamibwa Jemima Bahanda yaraganisa ngu nayenda abantu ba Shema ngo abakorre Shema district ebenkaburaya eyibura omuntu weena arabe nayesimisa. President Yoweri Museveni nashaba abakazi omu Uganda okutunguura bizinesi zaabo barikukoresa programu za government zitari zimwe na zimwe ezetiireho. Obutumwa bwa President bumushamirwe enganzi y'ihanga Robina Nabbanja aha mukoro gw'okukingaho omushomo gw'ekigombe ky'abakazi ekya Buganda Mothers Union ogwa buri mwaka. Omushomo ogu gubiireho nywebazyo aha itendekero erya Kabulasoke Primary Teachers College erirukushangwa omu district eya Gomba. Aha mukoro ogu President Museveni ahire sako y'abakazi eya Buganda Mothers Union Sako shiringi miliyoni 500 ezentandikwa okubahweraho kwongera kutunguura entaasya y'amaka gaabo. President Museveni nabwo nashaba bamaama omu ihanga okukora obutaruha kureeba ngu bagunjura abaana baabo kandi babegyesa emicwe mirungi era bahwere okuba Abanya-Uganda ab'obujunanizibwa kandi abarikukunda ihanga ryabo. Omushomo ogu ogumazire ebiro bishatu gubiire guri ahansi y'omutwe ogurikugira ngu okuba omukazi w'obujunanizibwa kandi ow'omugasho kandi gwetabirwemu bamemba b'ekigombe ekya Mothers Union ahansi y'ekanisa eya Uganda. Omuhwezi wa gavana owa banki enkuru eya Uganda Augustus Nuwagaba nashoborera ngu okweyonjera kw'esente omu kitongole eky'ebyobugaiga bw'omwitaka eky'amajuta hamwe na n'omwani kureetiire esente ya Uganda okugira amaani. Nuwagaba agambire ebi obwo abiire narambura emyanya ey'okutimbwamu amajuta omu kyanga ekya Mwitanzigye. Okurugiirira ahari Nuwagaba esente nyingi ezirikuruga omu mahanga gaheeru ezirikukoresibwa aha bintu by'omu ihanga ahabw'emirimo ey'ebyamajuta hamwe na n'omwani kyongiire kureetera esente ya Uganda okugira amaani kandi ekagira n'omugasho.
igiciro cya uganda kugira ngo egira amani menshi erare yine sente zine ziraruga heru nizo ziratuma ishiringi cya uganda yagira amani nicyo turi project gezi ese kamajuta tuzinuze kutama amani kuna iganga ryazitunga zubajuba kugira ngo twatunge sente ziraruga heru ziyambe zite zayo zishiringi yito ya uganda kugira ngo gira amani cyangwa abantu bari cyo kora za by'amakorero kunuya abana bitu batunge mirimo yanga ricyo bintu nuwagaba nayongera agira ngo kutimba amajita kwaba kwatandikire amajita nibwija kwegita habitongore ebindi nk'ece by'oburambuzi eca tekinolojiya hamwe na n'ebindi ebihwerire Uganda munonga omu kutunguka kw'ebyentasya mu ihanga ubutunzi bwaryo bube emirundi 10 bugaba butwine hati kandi cyeza kwa cebembe nebya bingi abukarcha nebya barambusi nebya za boruda nebindi na za diamond nebindi na za tale hamwe nebya science ninge byo kusoma byo kwiziza mu bya science hamwe na n'ibindi bya kabiri omu makuru ag'ebyobushubuzi Absa Bank Uganda kurabira omu kigombe kyabo eky'ebyobushubuzi kikwatanise na Uganda Airlines DHL Grant Thornton hamwe na Enterprise Uganda etongwizeho ebigombe bitari bimwe na bimwe aha rurengo orw'ebyanga ebya business ez'amache ebigenderire okubangura abashubuzi omu myogo etari emwe n'emwe ey'ebyemikono hamwe n'okutunga omugisha ogw'okwongera kuhamya business zaabo okureeba ngu zahangara omushomo ogw'ebyobushubuzi ogumazire ekiro kimwe gubira hari Aditimor omu rurembo rwa Mbarra izobe rya nywebazyo kandi Nicholas Turyamuhachi manager wa Absa Bank ahabwitaji erya Mbarra ahamusiririza omugasho ogwa insurance ey'ebyobushubuzi omu kutunguka kwa business nahiga abashubuzi boona omuri Mbarra na Uganda yoona okutwariza hamwe okwejumbira omu kukoresa obuheereza obwa insurance hamwe n'okukoresa obuheereza obwa digital omu kwihayo n'okutayo esente ahabwa obulungi bwa bizinesi zaabo arikugira ngu bizinesi ez'amache nizo nsibuko y'entasya eya Uganda. Utari insurable nobasa kunshuringa urutoke rwawe nobasa kunshuringa famu yawe unshuringa business yawe unshuringa abana bawe unshuringa amagara gawe abo kuba notakumanya kirabeho n'icyakati omu business nkibanki mayisa ngo ebintu byawe biri safe kunka wowe utire yakasente kaki ka insurance neja kushashura ebintu ebyo byona nebigaruza ayito byontuza ntureba ngo digital is the way forward ebintu byo kusiwe kurire sente omushaho noza kushashura norugaha noza Kampala noza kushopinga wekurire sente omushaho ebyo byone birugaho kandi harimo risk impango Ochurikize Radio West Radio Best aganagamwe ahagutakwihira heri ihanga abantu bingi bafire omucanga ekyabukizibwa bumasho bwihanga rya Nigeria bwanyuma y'eryato eribabire barumu okutobera omujera izaba ryo rwa kabiri eryateri ribire ruha abantu bari kuhikigana eryateri erikugambwa kuba ribire rupakire ekirenga ribire ruho abashabazi abarumuna n'abana kandi ritobire bwanyuma y'okutomera omuti hihi na n'ekyanga ekya Bogo ekitongore ekirikuhereza obuhwezi bwaho naho omu ihanga rya Nigeria nikigira ngu abantu 29 nibo bahamibwe okuba bafiire kandi abandi bari kurenga 50 babasize kucungurwa bahurire obwo kuronda abandi abakibuzire kurikugumizamu omu misho batandeji ebireho shaha 5 n'edakiika 30 ez'akasheshe akorwa kabiri aha mujera ogwa Marare omu ihanga rya Nigeria ohurikiriza amakuru aho ntugagarukira nsibe no businji